Tini orang fai manjak fainai sini press ni tapuk songungai. Tini seng tabuk RS parani, Koilanpur RS parani Naksirai community hall. Sini Roman script for kokborok Choba RS kesi. Awani district committee, khowai district committee khana ni hinai jeng tini orang failai mani. Seng sini khowai district committee khajaka. Sini khowai district committee o jeng chairman hisabe manka. Orang sini Vikas Deborma, Vice Chairman tongo Takuk Subendro Deborma, Convener tongo Amrit Deborma, Co-Convener tongo Salpa Deborma, Treasurer tongo Korno Jomatia, they Borongi Logiwo, Executive Committee was Sungmanka, who regional members, who I need Bibino Zagani Chinoro, Executive Committee tongo, Tinini Simi. Khowai district ni Roman script for kokborok Choba ni engai joto activities to borok naikol nai tei buskang ni boma hai program rok borok buskang ni maso July ni first week ni bisingono district committee ni meeting khlai je panda khlaina ni ba movement khlaina ni borok apru no chongai na hanai chinaro central committee ni ngai phai manja phaika ang nijiso convener Mintu Deborma Sinero senior member ngai manjaka tini ni bo pandani sabapati ngai manjaka borong ganang Dr. Bijoy Deborma aboni yagro district central committee ni ngai sini borong ganang Dinesh Deborma Suprasit Deborma e abono karai koyekjon district central committee ni ngai manjaka ngai ang kobongnai sini ni o pandani Chairman sini Berem menang Dr. Bijoy Deborma kok kaisa khai jar ini saatnya kaisa register de kokborok ni haparok rumah sekali kokborok Choba ini poila cum ini bugra khor agulu ni simit cum ataro yakun surka cum tabu grassroots level tipani thung jila Achuk atai kami amcai joto jila jung soine tabuk cini bukurang no toniri nai cini nahar mungno cini wans mungno piroi nai Hangkhor ni sini subdivision amcai kami grup kacung joto nogo joto jaga cini sabun ni sini Dharmnagar khowai ni sini Gonda Tuisa joto jila cini kau bikin cung piroi nai dai tabuk Choba cengkha abo Tuisa thamoi tuima klayo tuima thamoi tuijalam klayo obdi klai chini cikon Choba ni bisingo klayo kotor Choba changnai je Choba no mathangnan bagoi kebengna bagoi I hayung saka obdi kuno phan ajaikla joto kebung no sokomodi goi jinjina harmong chini kokborok ni chini khubni kokborok bono borom japhana bagoi bono bini tong mathangna bagoi jongje Choba chengkha chini je sanmung Roman script abo naman yasa cini Choba abo ungui mang tonai mangthak jaklak hege abo ini orne bising tini je aro kaisa committee khaka district committee khaka khowai district committee abo tini or kaisa ad hoc committee abo joto khowai district borok tabo erjak nai birjak nai tai jono kaisa committee korak tai Choba krak changnai hege I khowai ni hak khani sibino kaisa tini kata live ma kokborok ni bagoi kata live ma sujane thamgo sujane bukhak sakangoi tong abono chini kokborok ni aiblak thung chini romance ko leria boy daktino central government hindi state government hindi jasa jana thung te aboni permanent solution nang thung te abono te kuno political nini debate political thungai mong thungrung abono makha jana thung abono chini pakhani ko kokborok ni aiblak thung dai romance ki daktino government by yasa janang the list of abona tabuk sini borong menang khowai district committee Roman script for kokborok Choba ni engai ang kono ya phari ni nai ya phormani ya gono lor ni buskango kok kisan nar leke hambai ini jero media mantanai takuk pe buksangro ei chino pando je enerano tibor jorani leke hambai maya pharo tam ni mala sing tini do khani kok salai tongoni do khama jeng khala boi sarai khonai je srangi tini sui family sini bangma bukhani kok no saran bagi je jeng salai tongoni kokborok ni si thai ni bagi je tabuk RS kesi ni je Choba
मोजे खालाय दंमोन कमिटिनि बिथिंखै आगरतलानि समितिनि खय डिस्ट्रिक्ट भाइस साबनि बागै उइला सेन्ट्रेल कमिटिना हामबाय नायनोहाय ओमफ्राय जों अचबानो जों दिनै एडहक जे कमिटि खामानि बोसगां जुलाइ दाननि फार्स्ट उइक बनो जों अबनो कासे फुल कमिटि खावो जों तीन चबानो टेबुल खालामनाय तीन चबानो जों टेबुल क्राक खालायनाय अबाहायखिनि जों दिनै नाहार मुङै जोंनि रुमानि स्क्रिप्ट सैनानै ककथाय अब रेजिस्टार एबा अब रेकगनाइज अब जे गसिनाय आसा सरकार जों अचबानो खालाय थानाय जों दिनै दै बतंग खय डिस्ट्रिक्टनि बेलसरा रतनपुर रतिलायां गोबां मायां बांलादेश बर्डार आश्रामबारि दं अबाहायरावबो जों बोसगांबो दैबा आवायखायनाय बिथिंखै जों खायमानि इंगाखै सेकेन्ड सेटारडे रावबो जों बान्दा खालायनाय अबनि उनाव जों वानसुरि जों बोसगां